babujamo kuri online TV abakunzi ba Rukundo News TV muraho neza mwari munkumbuye ego nimba wari unkumbuye nwandike muri commentaire cyane vera naenda rukumbuye cyane nimba utari unkumbuye ntitubigire bifu ukivuga ngo Karvera karishima rero sibibase bisanzwe uri kuri sabira oya amanzinso bene ata umuramutse atavuga gukumbuye yo na bonjour 10 ndakumbuye kandi no ikintu ngene kumenya Karvera nibiki ukumbuye eje nanditse kuri status ubu mwaka ndasenga imana basi 2023 ndizohere ndafite umukunzi ibyo wari ukumbuye byari by'umukunzi no ngira umukunzi ibiki wari ukumbuye kugira umera kugira bonjour Jenda fisi kibazo kuma stati cyangwa kuma Facebook ubona ama stati ngo genda ngo singukenengwa ne ibibazo kuno iboneka neza ko umuntu akiri single ariko amusanga inbox kambwa ati dada nagukunze dada ubona ko akubwira ati jewe yankupe none mubankupe inbox umviriza umukobwa umwandiko kamwe ati nagukunze abulani yankupe aba yakugaye aba yansoni wiri kamutesha umutwe ngo fitotora cameraman polisi ubundi umukobwa yako urumva cameraman bamaze kwimwandikira kenshi ni birefu ubundi umukobwa yagukunda naba afise umuseri umusanze inbox umaze ati yankupe aranakusimbaga cyakota ngo mbe wowe ubaye aba aranakubaza urubatse cyangwa ntuwubatse utumurishura kupanze cyangwa wiyubakiye gusa franchement abakobwa bono kukimana mwana maze kubona gata amasoko mufise oya turayafise aburabenshi oya ninda nabwiye kera ari umukobwa yaretse umuhungu wewe muri filime kibutura we Faravia nibakoreje urakoze mu buzima busanzwe Karvera mu buzima busanzwe nk'ubu uramusubonye umuhungu ukabona yuko afise zagu zawe zose ukunda ukabona ko afise kira kintu cyose mugabo ukabona uyo muhungu yigira showbiz dufate arashobora kukubona we nka Karvera akagutinya bivanye n'ukuntu avuga ati Karvera ni umukozi w'Imana ni umustare mugabo mukagira n'ubugenzi urashobora kwatura umuhungu ukabwira yoko yowe twumve Karvera akakuciye reka ndafishuri ubundi nimba ari ikintu cya mbere nahisemo mu buzima bwanjye nahisemo gukora ikintu kinezereye umutima wanjye mbere yuko nezereza undi muntu ibyo bintu byo kuvanga umukobwa ntabwira umuntu ko yamukoze kwatura kwatuza akanwa kawe woresha umva nkubwire jesi mba njyewe gusaba ngo dukundane ariko jewe umuhungu namubonye nkamukunda ushobora kutagenda ndamubwire ko namukunze ariko nokora impamvu iyo ariyo yose ukabibona ko nagukunda Delila yo mugisha mu cyaha ibyo turabimenyereye reka basi ndababwire rega umukobwa kudraga umuhungu c'est simple comme bonjour sibyo urashobora kumudraga kuvuga ati nancike urashobora kugotwa akagucika abakobwa bakabashira natwe dora twicara ukarabatisha uriya muhungu ari seriye ukamubona rero kumubonye ukabona ari izubaza kandi umenga ntiyokwawe ubashaka ukagenda kumubwira ntibamugutware ariko baba bagutwaye atari bari bakwiye kumutwara kubera yagutinye mu mara ubwoba rero uvuga ati kaze rega urashobora gutinya kuyimubwira ukavuga ati ndetse kuyimubwira sibyo bahitije kuyimubwira baje bamutwara kenti kaze kujavire uzuye abamire abamire Donda wazi kibazo kimwe. Okay, twe natwe bw'abahungu iyo tugiye kurisha abakobwa. Abakobwa bose batwemereye. None nka Karvera ishire mu kibanza. Uraje kumurisha Ivan. Okay, okay. Uramuhereje Ivan. Uramubwira ati Ivan aragukunda. Ivan agaca gukubita indobo. Byakira ndabona. umbere nkubwira namurase nandobo nomuha nagukunze ahubwo ubyuka mbise mu gatondo bonjour acika atarabyuka ayisangayo arwikawusha hari abantu bababaye cyane umva nkubwire burya ariko sari abahungu batatu kosa n'abafana bagiye. abahungu mufite ikosa ibaze nk'umuhungu kuba waravye no ukamukunda ugaca umutelefone ukumva ari nko muri bisi ari muri bisi mu rwamo
Alvera jewe naragukunze Wow. Jarobe naragukunze nashaka ko tujya couple kandi diseri me nibe muri abantu ukuntu biryo mu bintu mu bivuga musibyo nagushyiremo par Dr. exemple Dr. bamubwira ibyo ariko ashwanira na konvoyera amahera wabaje kuvuga ati nk'akarero nk'umuhungu ngo ari muri bisi ari mu bantu benshi amakaca akubwira ko agukunze ndavuga muri make ngo ni bibi none gasha mbe uri bukaya ndirimbo ya Meddy ivuga ngo ntura rutarivuze Okay, sinabimeze Barabenshi. mbaza kuri kocora ndari kocora mbere muno sanza basobanangara wait ibintu bikuziza niba ari iby'iwawe ikuntu bimeze nuko kujya buri kintu cyose iyo umuntu wakimuprepayemo bien ava ugasasira ahantu ugiye kuvugira ijambo mu kubivuga biroro ikintu kimwe numva nuko niba wakunze umukobwa mbere yuko bimubwira manzi bimugaragarize hamwe uzosasira rwa rukundo uzoza nuko bimubwira umukobwa yaramaze kubyemera kera Okay, reka rero njye mvugisha ukuri. ndiko ndakwishura kuri cyakintu mwabaza cyakintu mwabaza ngo Alvera ngo umuhungu agiye kumubwira ko umukunda wakutera indobo iyo bandoje na muhungu ntera indobo uti kubera ikimanza ureke jewe umuntu ataza kunkunda ndamubona hakiri kare aho ndinze ngera kuri dogere yo kuza kubikubwira mba nawe yataha bizocamo n'umuhungu rero impamvu babatera indobo ni kenshi gashoboka murihuta kubwira umuntu ndagukunda aho kumanza kuraba kubisasira urabe eske ibintu ndiko ndarondera bizoshoboka avuba nka jewe iyo nyandikiye sami none wamubisigiduwana nasi unyandikiye bonjour mu ma message jana y'abantu nditwara bikamenya ati sami wow sami bavasanga yanyandikiye aka message kawunda nakicura niho bagusuma iyo sami mwanya ndabugwa bitagora nje se n'ibimenyetso bikorega yuko nzokwemera ariko uranyandike ndakwishuye ku mugoroba ejo nasubiye maze imisubije nakwishuka cyuza ngo ndagukunda kandi warabonye ko nashaka nuko tuvuga cyakubya Alvera namunda reka je nandiyo okay Zabe! reka mvuge kino kintu Yeah. Alvera urabona turi kuri sije y'abakobwa kuja kubwira umuhungu amapare wanje je Mr. Sami uri umukobwa cyangwa se n'abakobwa urabazi bakanyandikira turi kuvuga gusa umenye yuko je uje kundesha uri umukobwa ukambwira ati ndagukunda cyangwa ndakubona kuri maraya kuko mu mico y'ikirundi abahungu nitwe turesha abakobwa baturesha niyo mpamvu rero umukobwa aresha umuhungu aba ari maraya Ndabunganire. ashaka mugabara Reka ndabunganire. Ni igikiwo cyo twemeza ko wari umuco. Ibyo wowe ukora byose ukora umuco w'ikirundi. nanjye reka ndakunganira Urukundo ruri mu muco cyangwa ni sentiment z'umuntu. oya urukundo ruri mu muco asami urukundo rw'umukobwa ntibiri mu muco kandi ikindi cya kabiri ndamwunganiye ubuze ngo umukobwa agiye kukubwira ngo mu mico y'ikirundi nta mukobwa ngo areshe umuhungu ajya kubikubwira ubona ko ari imaraya ese iyo ubonye umukobwa yambaye isengere akambara n'impuzigera ko mu mico y'ikirundi dutegekwa kwambara tukigira bijya bisigura kuri simba uri simba ruwe urazitunze muri filime ubizi umuco urabatutse abantu basikinisha muri filime urabatutse Sami uvuze ngo oya reka ndababwira Alvera reka mumwumvirize bagenda kuri page yawe baraba bamwifotozanije bose bande bamwe imigongo iri hejuru rinda nakubwira abandi bambaye tujifoto sawa reka mvuge no muri conference to press Sami yakoresheje Mr. Sami niwe mukinyi w'amareresi wa mbere afite abagore benshi akredita cyane. bivuze ngo ni iki bivuze ngo ni iki Niwe maraya. oya oya reka mvuge ikintu kimwe Oya, Linda, reka mvuge ikintu kimwe reka ndabumva. urazi kubera iki bafana zijya mu nzu muba mubonye twifotoje hajya tuko turakina lore y'umukobwa imico y'ikirundi iratemera ya tuba tuko turigisha imico y'ikirundi iratemera tuba tuko turigisha muri mwaka mbe inyigisho zanyu ziremera ko nyanga imico y'ikirundi aha ubuzima busanzwe nzakabona ku rubanza najyanye n'umukobwa tukinana akagenda yambaye akazi yo barazanaye na kanyana kanyana yambaye sigarino Yari kisi pasirigera. yari yambaye sigarino Pasirigera. ukuvuga gusa nagomba kuvuga Alvera nimba uhora uresha umuhungu niko navuga Alvera nimba uhora uresha abahungu uri simba ruwe abakobwa baresha abahungu ni
simbaruhe oya jewe sinavuze ko mbona ndabarisha Sami ariko mbe ambuza isoko Sami bishize ambuza isoko wasanga nanjye barikari abivuga babaye ariko arasondera nkamukunda nkabona ko namukunze hama nkabibona nawe ko ashobora kuba yonkonzobimubwira ariko mbonye ko uwo muntu bitocamo niba azoba yatewe n'ikibazo c'ubwoba cyangwa iki nkaba namukunda ni gute je naca nja gukunda yiva ntamushaka ngo nuko natinye ariko ko nangiye akakaro utashaka kubera ndindira Alvera ikibazo rero ni iki jewe nshaka kubaza rero kuko nabonye ko muzi kuvuga mwese gukora imibonano mpuzabitsina sivyo utarakora mariage ni vyiza cyangwa ni bibi mbega nimba ari vyiza tusigurire nimba ari bibi udusigurire je mbere kuri Kentine kuko wabikoze hakiri kare bahasi n'amayibara uzamubegeye mukaba reka iva ndamwishure sivyo kwishura cyangwa wabishura nibyo gukora rapport sexuel avant mariage kenshi biva ku mukobwa biva ku muhungu umuhungu aba yagufashe ku ngufu aho kanutanguje niko kare hariyo abahungu bishize mwati jewe sinogura icyo nahongeje sibyo hari irene famille bakubwira ati ntuzorongora umukobwa atarabyara kubera twank'ingumba sibyo ugiye rero kutwaga naka adafite umwana ukora memoire umuteringa hariyo abahungu bagenda gukora mariage barateye nivyema bahonda abakobwa nabo kameramani nawe gamani abakobwa nabo bivako kenshi abakobwa bivako agakora rapport sexuel avant mariage sati ishobora kuba ari sentiment imurimo uwo mwanya canke akaba yaguye mu mutego wo gukora mariage yagendanye n'uwo mukristo adakeneye mariage kuri wewe rero ku bwawe rero ni vyiza cyangwa ni bibi ndiko ndacagusigura ndazokurishura ko ari byiza canke bibi sibyo ndashobora kuba nakundanye par exemple dusohokana na Sami sibyo jewe tukaba dusohokana mvuga ati ni pastime nyene bon birengana muginoti ni bokuige ya tumukwe dona sawa sibyo Sami nanga casanga afite projet yo gukora mariage sibyo par exemple ashobora kubishyira mu ngiro imyaka jewe injanye imyaka we mujanye sibyo ntanguye muri wa mutego wo gukora mariage atayo nari nkeneye birashobora kuba byiza oya kuri wewe tora uruhande rumwe ni vyiza gukora rapport sexuelle sinotora uruhande rumwe ko hariho abo ari byiza n'abandi atari byiza gusa nta n'umwe ari bibi bagutoye ntutore ku ruhande nakubwiye hariho abari byiza n'abari bibi jewe ku ruhande gusa nta n'umwe ari bibi ku ruhande rw'iwanje na Sami tumumvirize Alvera gahimba ni vyiza muhimbare tumumvirize muhimbare yuko yorinda akundana n'umuhungu w'imyaka 3 bakarinda batwarana bakagira mariage batarapompora abeshe nje ndamubeshuza ari kiganiro nganye kuri ndagufasha Rukundo TV News ahanyere kuri Rukundo TV News muze kuraba ari kiganiro twakoranye nawe akiri umunyesha makuru ataratangura no kuririmba cyane muraza kukibona nabeshe so jewe mwavuze gukora rapport sexuel avant mariage ni bibi cyane ni byiza jewe gukora rapport sexuel avant mariage ntagiye uza kumvugira ibintu ahubwo akongera iby'inzoga kandi nimugiyumvire gukora rapport sexuel avant mariage nibaza ko ni bibi kubera ko ni cyaha si cyaha nk'umukristo rero jewe si cyaha we sorry gato Alvera namuciriyemo Kapasiteri y'isaha murayiziho nijya ubufashwe ku nguvu wakufashe ku nguvu ndagagaye mugabo mwumvikanye si cyaha ndagagaye uyo n'umupagana bivuze yavuze nk'umukristo genda umukristo zokabandiwe ku bihe byose gushika gupfa genda umukristo
Alvera ntatigenda yakwese ikibazo Erega yakwese ikibazo bandanya Alvera n'ingoga bandanya mukristo bandanya mukristo nababwiye ni gukora icyo kintu ava mariage ni icyaha icyo ni icya mbere ku rundi ruhande dushyitse aruhande y'ibintu byo kuba umukristo gukora rapport sexuelle ava mariage ni bibi uti kubera iki ari bibi ibi abantu bavuga ngo we bavuze ni guhonja ni kugira ibyo bavuga ngo kudokora nibyo bitumye abakobwa benshi basazira kuri mponjano niba koko tuvuze ngo tugomba kubaka abakobwa benshi wankunze ukonde ukaba wumva witeguye kuzonkunda kubera ko nzokuvyarira jewe sije niremye ngo nje mvuge ngo igiteko ngo niteguye kuvyara cyangwa kutavyara suko umwana nanje ntamushaka ahubwo niko Imana yandemye nimba ndi ngomba cyangwa nagize ikindi kibazo rero jewe numva nto prefera ko umuntu yovuga ngo umuryango wanje ngo bitegekanya ngo yuko ngo kugira ngo umukobwa ngo umurongore ngo bisaba ngo manzura abe ko abyara nk'ibikezi yavuze cyangwa ngo bisaba ngo manzura abe ko kagira ngo no turakundanye jewe nawe dufise projet yo kubana nukuvuga ni nko gufata wagiye kurangura ibi imboga wagiye kurangura ibotike sivyo weva ibotike urayizanye urayishikanye ngaho ugaca ugomba gutangura kurya ibyo mu ibotike aho kugira ngo urindire uzorya inyungu ivuye mu botike sinzi ko bitari byashatse kuvuga mu majambo make rero dufise projet y'ikintu runaka umuntu arashiramo umutahe ushiramo muri runo rukundo ni projet yo kubakana nuko mwicara hamwe mugategura ikintu citwa urugo muzokubaka nk'uko amategeko abidusaba n'Imana ibidusaba hama mumaze kuzuza cya projet yanyu yitwa urugo muyigeze uziko mwebwe abakobwa ari mwebwe mugaruka mukaduteza twebwe ubusamba tutimagine gukundana n'umukobwa kubera ko umukunda ukamwihanganira nitako giwe nturimenya ariko akaba ari waca agaruka akagendera kuvuga mu bagenzi kudakomeye oya none kubanzireke ibyo ndabishije none kubera kuvuze kudakomeye n'umukobwa kuba yakuvuze kudakomeye byagutwaye iki byatumye udakomera kandi ikintu cyabintwaye n'igisebo ibyo bintu byo kugomba kwereka abantu yuko mukomeye nibyo bintu baho ubuzima bwawe abantu bamba bavuze no muri sawa Alvera nibyo umuntu wari wese ategerezwa kubaho je ntegerezwa kubaho nkayiza urumva rero ugomba ariko mu bintu jewe bingize sivyo uramukunze uramweretse urukundo voilà c'est une femme uramubwiye twatubwambo nyene samahora avuga muri filime muratuje ujye wonde umuntu iyo tujya anye nitwo muri madomere uranyumva umukobwa yihanganye murakundanye ukwezi kumwe amezi abiri kugira ku mezi 8 icyo uzi kuriwe ni tirarangi nayo tirarangi y'iminota 2 iva byo bintu abikora ega fise kubira na iva hema byo bintu abikora wowe aho nimba utabikora uje kwa muganga na pastor agusengera ego oya reka ndamubwira reka kwinyegeza kubera turi imbere nimba yakane akeneye nana Sami wamubwira ko yoba ako kana atakajya atagira mama akaba yabyaye ku giti sorry kambona ibiro bajya abana bawe nabo batoye mu irerero sorry gato Sami sibyo nubwira Alvera nimba ukeneye gukora mariage tutabaye wowe ntuzoja muri yarise yavuze ngo mponja pompo bajya ngo bavuga ngo bapfiriye muri iyi ngo mponja no wowe reba izina ry'iwawe shangazi shangazi je gusa inama imwe ngomba kugira abahungu aba bahungu bashaka n'abakobwa kuzokubakana n'abakobwa bakiri hejuru bazoze bararaba nabo nimba bakiri hanze mureke kugenda ko none abana b'abandi hano hanze mugaca mushaka abakobwa nta manzi hari uretse jewe gusa yo none ngo yo we twarabikoze umushaka ngo abakobwa bizigamye mwe murizigamye ndindira nimba kunyene mubona bibananira kwizigama genda muhitana abana none mu bigeme bari ngaha twicanye ngaha ukiri wese natora ibuya ndone Honyine Alvera numvise tuko tuza muri 2023 lakini Alvera aracyari muri 90 ubu ntibakirondera umukobwa ari vierge barondera umukobwa ashobora gukoresha devoir umwana
gatituka kari akantu ni keza kumwe n'ubwo ari kinani c'est bon ngo madame ngo mbere yuko uhitamo umugabo muzo kubakana manzi urabe hagati yawe ngo we kuri kijuje ndadahora ariko rero kenshi abakobwa bo bigisigaye kibamena ku buryo musigaye mwishakira abahungu yuko babapompora yes none impaka mwavuga ibishye oya reka ndakubwire iva reka ndakubwire iva waraguye basa iva yaraguye Iva oya ntiyaguye afise umubiri basha afise umubiri papa we n'umupastori ego n'ukuri rero ibintu kandi bizoja kuri rezo sosiyo oya iva naje ndamwishe iva papa we n'umugezi papa we n'umupastori nawe kubita gitari izo nyigisho ubwira kubita arazikoresha gitari ndi muvuga izo nyigisho arazikoresha umukuru wa roke yumiwe roke kutavuga kandi abantu baguma banyunyusaga aribo bari oya basha ibi bintu gusa reka tuvuge gutya we sami nari wari nasanga. uzaharinde n'umuhicawe Rove reka manyemvuge kano rove fati uyu muteri yavuze ko ashaka kumutera oya vrema nimba kiriye ndashobora kuvuga nariko mu bisanzwe gukora mariage uraduza akajwi kubera kamera kamera zizijwe kubera ya kamera gukora mariage wamanje kubana n'uwo muzobana icyaha kimwe cya mbere jongwa umvirize wowe ufise ukwemera ko banye ufise ukwiwaje rero ntibibe handitse ngo nzohora abana ibigabitanyo byabo kugeza kuvuga ngo ugira kane twebwe uno munsi turabona ibyo bamunyumvirize nimumve gupangana na Iva ku bana tugaca dutangura gukora ibyo bintu abana tuzovyara tubakwege mujya mu vumo niba bandi ku myaka 12 usanga ibyo byaramaze kuba amakonekana kubera kwashwanira abantu kabatuka kandi agiwe ngo bakuze muri uwo muvumo ntitwigeze tubona ngo twatuca icyaha n'icyaha mure kuvuga ngo nta byaha biriho biriho byandika sibyo yewe ico novuga nuko uwo byoshoboka byoshoboka uwo shaka